Danas ćemo pogledati jedan primjer. Ovaj domaćinstva ima dvoje djece, otac, majka, oboje radi i njihov prihod je sljedeći. Plate od njih dvoje 1400 maraka, dječji dodatak 105 maraka i ponekad oni još neke stvari prodaju preko internet, otprilike 50 maraka mjesečno, na mjesečnom nivou. Ukupno imaju prihod od 1555 maraka. I onda dalje rashod njihov je podijeljen sada u 4 kategorije. To smo već prošli put objasnili, znači fiksni troškovi, varijabilni troškovi, sinking funds 1 i sinking funds 2. Fiksni troškovi, oni imaju svoje kuće, to znači ne plaćaju kiriju. Nisam sada pogledao da li ima neki obaveze u veze kuće. Onda mobitel nije pretplata, znači nema ni to. Ima internet, televizija, plaćaju 35 maraka. Onda ima još jedan kredit koji moraju otplatiti i to je 100 maraka mjesečno. Tramvaj za dvije djece od 16 po 16 maraka, ukupno 32 marke. I oni daje i kao kršćani mi znamo da dajemo desetak, i znači desetak od 1400 maraka, 1550, ali računao sam da malo manje, 140 maraka. Uglavnom bi bilo od 1555 maraka, možete izračunati naravno 155,5 maraka. Ukupno 307 maraka. I onda imamo varijabilni troškovi. Voda plaćaju otprilike 10 maraka, mobitel 30 maraka, fiksni telefon nemaju, hrana 470 maraka, ne znam da li je to dovoljno, ali eto. Benzin 310 maraka, higijena 20 maraka, restoran ponekad ide 30 maraka i otac nekoliko puta ide svojim prijateljima u kafiću. Računamo 24 maraka. Djece isto treba nešto, dvoje 50 maraka. I ukupno to su 944 maraka. Sada od 1555 ostaje nama ovdje još koliko možemo izračunati. 1555 minus 307 minus 944, 11, 4, 9, 12, 3 do 15, znači 304. I onda imamo ovdje registracija, sinking funds, samo da to ponavljam opet. Sinking funds to su troškovi koje možda samo jednom godišnju nam stigne ili pola godine ili možda svaki 3. mjesec. Ali to su obaveze koje ipak imamo. Znači, to je sinking funds 1. Registracija auta košta otprilike 700 maraka na godišnjem nivou. Ako podijelimo na 12 mjesec, to je malo manje od 60 maraka, ali ipak uzmemo 60 da budemo na sigurnom mjestu. Servis auta, ja sam ovdje računao 500 maraka na godišnji nivou, to je otprilike 2 marke.
drva košta otprilike 700 metara, kupi 5 metara po 120 maraka, znači 700 na godišnjem nivou i možemo izračunati 60 maraka na mjesečno. Školske potrepštine, početak septembra za dvoje djece otprilike 300 maraka i s time na mjesečnim nivou 25 maraka. Ukupno 187 maraka. Sada imamo mi 304 maraka minus 187, to 7, 1, 117 maraka još ostaje za Sinking Funds 2. Šta je Sinking Funds 2? Sinking Funds 2 je sve šta su tvoje planovi za koje trebaš ušparati na vrijeme. Na primjer, naveden ovdje budući auto. Ti ne znaš kada bude to potreba, ali ja sam računao na 5 godina da trebate opet kupiti novi auto i vam košta. Plan je da za 5 godina ima barem 4200 maraka i ako to podijelim na mjesečnim nivou, onda je to 70. Ja se nadam da je to ispravno. Ali možemo kratko računati, znači 70 puta 12, to jest 840 i puta 5, 4200 maraka, tačno. I onda budući vešmašine, ipak to isto nas čeka jednog dana, možda sada smo računali za 3 godine, otprilike onda želimo imati 500 maraka 76. I to podijeljeno na mjesečni nivou 16 maraka trebamo ušparati svaki mjesec. Ponekad želimo i na odmor, izlet i tako dalje i računao sam otprilike za ovaj novac koji je na raspolaganje da ipak sparamo 15 maraka mjesečno. Rođendan i venčanje, nešto gdje trebate pokloni, računao sam 16 maraka. U ovoj situaciji si tim prihod ne ostaje ništa za namještaj, ali ipak to je isto potrebno ponekad. Na ovakav način je naš prihod, znači šta ulazi, prihod, i naš rashod, šta odlazi, je u vage. Znači, s time možeš planirati na taj način. Eto, sada onda na početku mjesec možeš ovaj novac koji si zaradio podijeliti u ovim fasciklama. Ja sam izabrao dvoje da imamo jedan za fiksne troškove, a za variabilne troškove, a drugi za sinking funds. Eto, počnemo ovako. Znači, rekli smo za internet 35 maraka. 35 maraka. Ovdje su te kategorije. Ovdje su te kategorije kao poput internet, otplata kredita, tramvaj, davanje, voda, mobitel i tako dalje. Znači internet 35.
Otplata kredita 100 maraka. Tramvaj, dvoje djece, 32. 32. Davanje, rekli smo, 140. Onda variabilni troškovi, 10 maraka za voda, mobitel 30 maraka, telefon fiksni nemamo, hrana 470, 400, pedeset, 70. Znači hrana, eto ovdje. I sada dolazi benzin. Benzin je 310. Znači 310. Idemo kategorije benzin. I onda dolazi nam higijena 20 maraka. Restoran 30 planirano. Kafić 24. Za djece još 50. I onda idemo u drugi fasciklu. Počne s time da stavljamo registracija auta. To je bilo 60 maraka. 60 maraka. Servis auta 42. Servis auta, eto ovdje. Drva je bilo 60. Školske potrepštine 25. Četiri, 25. I onda idemo na sinking funds 2. To znači budući auto planiran 70 maraka. 70 maraka. Buduće veš mašine 16 maraka. 16. Putovanje, odmor 15 maraka. 15 maraka. Putovanje, odmor, eto tu.
Venčanje, rođendan 16 maraka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 maraka. Venčanje, rođendanje. Za namještaj trenutno ništa. Eto, sada je sve isplanirano i možemo to koristiti. Ovaj za Sinking Funds 1 i za Sinking Funds 2 više ne trebamo to trenutno pogledati, nego koristimo ove troškove, fiksne troškovi i variabli troškovi iz ove fascikle. I sada kad nešto kupite, samo izvadite iz te rubrike gdje morate nešto kupiti. Recimo, ako u pitanje davanja, samo ideš na davanje. Ako trebaš kupiti hranu, onda izvadiš iz ovaj. Tako, otprilike sada smo isplanirani i sada naravno čeka nas prakse. Što se tiče valute, znači ja sam sada pogledao konvertible maraka. To moraš naravno, zavisi odakle si. Ako si iz Srbije i planiraš sa dinarima ili euro, onda slobodno to trebaš prilagoditi sa svojim situacijom. Ako si u Hrvatskoj kuna ili buduće euro i tako dalje, znači morate vi to prilagoditi vašim situacijama. Isto tako, sve te rubrike, sve te kategorije koje sam naveo, to trebate isto malo promijeniti. Neko živi po kiriji ili neko ima mobitel, pretplata ili ima još drugi fiksni troškovi. I to tako za variabilnim troškovima. Isto tako možeš razmisliti prema Sinking Funds. Ako ima drugi troškovi preko godinama, moraš ovdje navediti. A one planiranje cilje koje imaš, da možda želiš jednog dana kupiti kuću, onda počne s time da ti planiraš i već ušparaš prije da nešto kupiš. Tu inače jedan princip. Ja ne mogu trošiti novac koji nemam. Naravno ti kažeš ima kredite. Jeste, imaš kredite, ali kredite su glavno skup. To plaćaš skupo. Ja sam imao neki primjer, nisam mogao vjerovati da to neko na taj način koristi. Jer to upadneš u zamku i tebe to drži godinama. Eto toliko za danas. Pitajte koliko vas interesuje, koje troškovi navedete, dodatne troškovi koje vi imate i šta još nisam i ovdje naveo. To su nepreviđeni troškovi. To isto ovdje često se dešava. Nešto se pokvari, nešto trebaš popraviti kod auta, to smo uglavnom pokrivali kod servis auta, 500 maraka smo rekli, ali ima i druge stvari, nešto u stan ili u kući nešto se pokvari, moraš to pokrivati. Tako znači, još bolje bi bilo ovdje, recimo Sinking Funds 2 ili Sinking Funds 1, nije toliko važno, da navedemo rubrik koji se zove nepreviđeni troškovi. Eto, toliko za danas. Budete pozdravljeni, komentarisate da naučimo od ovoga. Hvala vama i vidimo se.